nindababeshye ko hari ibintu tudafite. Iyi si imitonore, reka ndebe ko bimeze nk'iby'iwacu. Reka ntonore ndebe. Aya, hari abantu muba muzi ngo hari ibintu tutagira, si umutonore, ariko ikintu muri Spani dore ibigori turabigira, ibindi byo ni ibisanzwe, amapavuro, ibiki n'ibiki. Ibidegede, abashu, mugiye mubizi ko turabifite, ariko ikiri interesting cyane hari imitonore, ibinyanya, ibiki. Ngende mbereke ibintu muba muzi ko tudafite bimwe na bimwe. Dore avoka, hano avoka 3 n'amadolari 5. Biriya nibagiye kugenda mbereka igiciro, ariko ni bimwe. Kambereke nk'umutonore, nk'igitonore n'amadolari 3.99. Hanyuma ibigori 8.49. Ntabwo biba bihendutse, ariko nanone ntabwo ari ibintu wavuga ko kubona ahantu hose. Hano ni mu rw'imineke, rero ko nta n'imineke baba bayimanitse, si hakaza ibishyimbo. Rero hakaza icyitwa ibishyimbo hano idolari 1.69. No, ntabwo n'ibi, sorry, Dominican beans n'amadolari 3.49. Hano muri iri soko niryo ripfa kuba nko muri Afurika. Hakaza ibi ngibi nibyo byangahe. Hari ubwoko bugiye butandukanye bw'ibishyimbo, dore ibindi. Ubwo no hejuru haba hari ibindi, ubwo numva mvuze gutyo. Ariko hano mu Dominican, numva Dominican ni nko muri Afurika, bo bagerageza gucuruza ibitandukanye n'ibyo mu Rwanda. Ibitandukanye n'ibyo abazungu bacuruza, bo baba bagerageje. Urumva se n'iki kindi kiri interesting ndi buberekera. Ngende umuntu agenda nikuriramo ibintu biri interesting gusa. Dore ibi ni ibitoki byo kurya. Igitoki reka mbereka bikigura ibitoki 4 gusa, 4, 1, 2, 3, 4 ni idolari 1. Bino nibyo bivamo imineke. Hanyuma hakaza indimu, ibi birasanzwe. Ikindi amateke, si ibi ni bya biteke binini, by'amateke manini, ntabwo nibuka ukuntu yitwa, ariko nyine ni amateke. Hakaza igishayoti, dore igishayoti. Hari abantu baba bazi ngo ntabwo byitwa yami African, wabonye ko ari African something. N'amadolari 4.99 ikiro. Iyi ni imyumbati. Kuri iyi myumbati igiciro cy'umwumbati umwe ni idolari 1.49. Izi ni za tangawizi. Hanyuma tugere ku bijumba. Ikijumba ikiro ni amadolari 2.69. Dore ikijumba cyahanga ukuntu kiba kingana, ndebera. Wabibonye? Shani nk'idegede ryose. Ku kiro kimwe byonyine. Reba kino kintu turamutse tugifashe gutya, cyaba ari ikiro kimwe cyangwa simbizi. So amateke nayo nayabereye. Hano ni ibirayi byo birasanzwe. Ibirayi ahubwo akanze mpateho mpate ku birayi. Abafite ubwoko bugiye butandukanye, cyakora abantu bo barusha nyine ya masoko y'abazungu uko biri. Kapate kino nayo unabubanza ari ubundi bwoko. Ubu ni ubundi bwoko bw'intuza bw'imyumbati, nabwo amadolari 4. Iyo ari 3.99, ubwo ni amadolari 4. Mwabibonye. Hari abantu rero bajyaga bambaza ndetse ibintu nta tugira ngo namwe murabigira. Bimwe na bimwe tuba tubifite. Hano ni amakeke, aha ni mu migati. Ubu se simbatembereje simbategereje. Utu dukeke turaryoha, twitwa aremana.
turaryoha pe, turaryoha iyo tuyuba wumva uri kurya nka za zindi zo mu Rwanda. Ngayo nguko rero mpande ndabakunda kandi ndabazirikana. Ngayo nguko mbere sibyo dufite aha ngaha yo Smaragde. You wanna go down? Ask nice. Good job. Let me put you down. Ngayo nguko amahoro Imana bari namwe. Niba utarakora subscribe kandaho ukore subscribe ntibibagirwe. Ndabakunda cyane. Bye.